Patalo fatu lau Samoa Entertainment TV ile nei fo yaso mal fa opoponga wana tamua. Ua taatia tuai nei le talo sanga tangia mātua tu au maletino le ofisa o sulfa inga Samoa, le ombudsman. Mo le su eina o le whaatinonga e leo le maliu tu au maletino lua o lua tasi. O le mta upul nei le maliu lilo tu au ua savali ai nei le tolu tau sanga o toso. Petai, pau leo se maliu lilo e peo na moli mawina o le pole aso lua tasi o ape lila na vea ai tu au. Ai lua aso mulimuliane whaatonu e leo le ainga ua tanga o na oe whaata ele ma ave loa e teu. E ave tu au itu ai teu, ai mulimuliane whaala wiloa al komsina le nā taimi, whapea ua yeile tangata o maasalomia, peita ina toe mulo awa. Taimi nei uwhaanga solo whaamsinonga isim ta upeso tanga al maliu tu au. Aile imawalava po aina maliu aile atali. O nafi na sulfa e tu ai mātua tu au le ofisa o sulfa inga, talu o la tof silngia le whaingol susu e ngā leo. Taimi nei, wale aise alia e ilungol susu e ngā whaasanga i le hit and run, ai o whaia susu e ngā ia Samuelu malon to'lua, sa la mo moli atu i leo moli mawol me na tupu ma la moli mawina. Ewi ina whailei ungal pinta ngā luengo leo. Ele aise wha maoni ngā nā moli mawa Samuelu. E o lava le minister mta ngā luengo leo o ia fola le palemene, lona lango ino le whai unga o susu e ngā leo. Peitai, o le vai aso taluai, na toe o tuai leo i mātu o tu au, mō se whaua, se saliva, mō le lato suenga, ai mō le mawina li tina o le ainga, o lato fsilingi ai, po o fea ua ave i ai lava o tu au, sa pisi ai le toto i le pōl whalave. O le ainga o le li ia onga ia tu au maltino sa whaatino fo i le lato suenga tu ma oti, ma watu uma wha maunga le ofiso leo i whaleata i le nā taimi. Ewi ina sa whaatonu e leo le ainga, le lua aso talo na maliu tu au o tanga o noe ave itu ai teu. O moli mawina fo e le ainga, le longo atu o lato ua mawole tupe mai le ofisa o tawi mo whalavlawe whafua sei, efeso soani i le maliu. Peitai, na whato a teu le atalii, i le aso mua me lua o lua tasi tuso le vai aso talu o na maliu. O le sulufa iato matua tu au malitino le ofisa o sulufa inga le vai aso nei. Ua tali ai nei se tali peitai, e o mai nei, ele ima walava se komisina o le ofisa o sulfa inga. Ina ua wha ama vael ta maita i mua na ia umia lea tofinga, le fionga lua man vao katalaina sa polu, talu mai a perila lua o lua tasi. O le masina o yunia lua o lua tolu, lea na ama tayo na ava noa le no fol komisina o sulfa inga, ina ua wha ama vael le sa tau avea. Ini se tala male ofiso leo o whai ai nei so e ngā mtanga ruenga il maliu wha fose i o se tamatala vaule pōle sante nei. O le whaale tonu tupu mai le nu o a maile i se whai ngā sua vai. Ele i maua stato tala mai komsina o leo peitai. O ta uel sui komsina a pali i Mona Lisa tia i keti le Radio Samoa. O le li tala vau sa i le whai ngā sua vai le lato nu il pōle sa. Ai o le whaolaina o le sulu e whai ai fe au o le sua vai ma afia e ma salomia na wila, mai o lo tuli loa i leo, lea wha le tonu. O le wha tuanga mtanga renga, o le ave o le wha tāua le puipuinga o le saunga le mua whanau. Pe fo na moli mawina, le tau fia o se atali i le whalmai, i mo totua, tanu le manu anga mai se au penga, sa wha atala le o na teu malu puipuia, o le nā wha le tonu na tupu mai whale a lili, il whai ungol vai aso ma lo tuli loa fo i leo, le nā manuanga, e le o iai se isi ua mōli ai le taiminei. Tala toi tuli loa e le na olpta upo Samuelu su amalon faltua ia si vai mamea, le na toi tolo mai ana nafi mōle a so, i le wham sinongai mulnu. Mol mawina iai fo i isim ta upo sa atofa moa nafi, pe ta isa tali ngā, ai mulmuliane le longo, ua toi tolo mai i le so, le solulu. Ulvaisa nei, le o lo usu ai le fono a whaamsino si ni ol Pasifika, ma awa ia tu iai whaamsino si ni ol whaamsinonga a Samoa. O le fono e tolu aso, o lo usu i whaltali malo o le tau mea sina i mua taa. Le ta ia ilo ai le so le tala o tal sanga a Samuelu, mo le ta tala o la ua itua, malona whale tua. O le so fo ilea sa atofa e wala awai leisia na mata upul mo lianga leo, o afu ai o na tau fia, o mo lia le whaia o tala wha alumaluma, e so tanga i le maliu lilo o le tama onga le Universite au Samoa.
Peita ia le tamate le toe tumu fo el fa msino ngai le so. Talu wa tolo mai ai mata upu tu ua mai o nafi e ese mai mta upu le nei fo yaso. A o fa awa wai pea le fono a fa msino si ni o tato tulangi. Lo tali malo waile mta ngā ruenga o fa msino ngā a Samoa. O lo fa awa ula vona ngā luele pule a onga na tofi ele mta ngā ruenga wa onga i el kolisi o sa nganga. O lo kolisi fa i tu malo le ngā o te o whenga o lo a onga ne i ai whana wanu o le tu malo. O le fale a onga le ana whai ai fo i whinaunga i le vāo a inga o le fio anga wha atau i le whanua o lo tu wai le fale a onga. Ma tatou muli ta ia le nā fo i mata upu i le whanua tau sanga wa tuanai. Peitai, sao nol minista wa onga le fio ngā seu ula ioane ia i le tusi wha sea wha atatau i le wha amalolo ai o le pule a onga sa whaia i aiso suenga mai le se mafua anga tatau. O le mta upu le fale a onga le kolisi sa nganga i tatou wha atal noanga ma le komiti o le fale a onga i tau sanga umawai na sao no ai le sui le komiti le fio ngā maulolo tāvita i le taimina umusa ai le hola le a onga. E le iwhai ngō fie le tau mawhai mainga o le whale a onga le nei, ai mai se wato tele le a onga, sa mana umi ai ngā ruenga wha a wau. Pei tai sa alu matuta ia, ona o tau whinga i le whanua. Taimi nei, watu lai mai maulolo i le tō whinga whai pule le tu malo, ai o le wangia mai le tusi atu o whenga le mta ngā ruenga o a onga, e awa ese le pule a onga. O se la sanga o lo o tato tuliloaina i le fionga le whai pule, pe aisea. E lua se lau male tasi afe, lua se lau valu tupe Amerika. Tusa o le 5 se lau fasul tolu afe tupe Samoa. Ufa mealo fa mai el malo ya pani mo le fa leia. Le au nanga tau soa vai ilo tato tuna u. O le seleni watu inatu le pulenga le soa vai le Samoa Water Authority e fa ata wai ni ta abale se 5. Ina ia se tia il soifua manuia o tangata Samoa mana umia le soa vai. Fa atino ai ngā ruenga mana umia. Ma tau awatu i le pule whaatonu le Managing Director Fui Maono whaato ia le Manu Dominic Walker. O le awha awa wai ngā ruenga whaatena o le pule ngol sua vai savai. O whai tau sanga talo na fsoso ni mai apani i le se itia o le soifua manuia o tangata o Samoa ai mai se o tangata nui tua. Ma wha awala mai ana ploketi tu sa o lava i ainga o fia maua fsoso ni le ngata o le soifua ngā waso uma ai o le tamau ainga. O le minister whaato angam whai ngā whai wale sunga la au le mali atua ploi te vao le wa tea force shmet lelo whai masui o le lato usu ngā fono e Sri Lanka i le vaia sonei e momori le sao o Samoa le fontanga ma le whaatonu a le FAO po le whaala poktonga o tau mawha le lalolangi i mata upu tau le sitia wati na e tau whaato anga si o manga ai o whai ngā whai vai o na tūlanga mana o miaif sosoni, ai o lu i tau o whenga iai, mana ati na e ilo tātou i tūlangi. Tala nao nei tūla, mai lau le tio pulen si ai manuia tau. Lau Samoa Entertainment TV, maana tamual nei fo yaso, whapoponga le aso atai au le alofa o le atua, ai whasoi fo ia.